uyu munsi ku isaha zo mu Rwanda, isaha y'isa moya zo mu Rwanda, hateganijwe umukino karundura navaho. Ni umukino ukomeye cyane uri buze kuza guhuza amakipe abiri yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Urebye ni amakipe asa nkaho navuga ngo ahatana igikombe cya shampiyona, nubwo Juventus ubona yuko ibyaye bisa nkaho bitari kugenda neza 100%. Ekipe ya Napoli iraza kuza kuba yakira ekipe ya Juventus, mu gihe ekipe ya Napoli iri ku mwanya wa mbere n'amanota 50, hanyuma igakurikirwa na Inter de Milan nayo ifite amanota 47, ariko Inter de Milan ikaba izigamye umukino umwe itarabasha kuba yakina. Bivuze ngo umukino wayo iramuka ibashe kuwukina ikawutsinda, izahita inganya na Napoli n'amanota 50-50, basigare batandukanywa n'ibitego gusa biri hagati yabo. Hanyuma ekipe ya Juventus iri ku mwanya wa 5 n'amanota 37, ariko ikaba ifite amahirwe makeya yuko uko ikomeza kugenda igira insinzwi cyangwa se itakaza bya hato na hato, ishobora guza kwisanga itagifite amahirwe yo kuba yavuga ngo irakomeza ijye gushakisha byibuze uburyo yabona itike izayijyana mu mikino yo ku mugabane w'Uburayi umwaka utaha, ndavuga Champions League. Nama ekipe yombi atari buze kuza koroherana, kubera yuko ikora ikosa rimwe ishobora kuza kwisanga hari ikintu gifatika yabashije kuba yatakaza. Napoli iramukora ikosa igatsindwa, iraba iri guhereza amahirwe Inter de Milan kuba yabasha kuba yayobora urutonde rwa shampiyona, ndetse ikaba yakwegukana igikombe cya shampiyona. Hanyuma tugirebye ba rutahizamu ukuntu bahagaze, uwitwa Lukaku nyuma yuko avuye muri ekipe ya Chelsea akerekeza muri ekipe ya Napoli, amaze gutsinda ino ekipe, amaze kwitsindira ibitego 8, ndetse ayitangira n'ama assist agera muri 6. Ama assist ni ya mipira nyine ishobora kuba yavamo ibitego yagejwe kuri ba rutahizamu cyangwa se ku bakinyi bo ku ruhande ndetse n'abo mu hagati aho ngaho, hafi aho ngaho. Hanyuma uwitwa Vlahovic, nyuma yuko hari amakuru menshi atandukanye ari kugenda mwerekeza mu Bwongereza, mwerekeza muri ekipe ya Arsenal, mwerekeza muri ekipe ya Chelsea n'ahandi hatandukanye, uyu mukinnyi nawe amaze gutsinda ibitego 7 mu mikino igera muri 21 amaze gukina, ibitego 7 ndetse na assist 1. Umukinnyi rero nawe urumva yuko ntabwo ari kwitwara nkuko tumenyereye abataka baryana nka Drogba twagiye tubona, ndetse n'abandi batandukanye, ubona ko ari kugenda rwose atari kubyitwaramo neza. Hanyuma turebye ku mikino baheruka gukina aya makipe yombi ko ari abiri, imikino 12 niyo yonyine Napoli yatsinze mu mikino yabahuje na ekipe ya Juventus, hanyuma baje kunganyamo imikino igera mu 8, hanyuma ekipe ya Juventus iza gutsinda imikino 16. Napoli yatsinze 12, Juventus itsindamo 16. Hanyuma hakarimo n'andi amakuru agendanye na transferi, ziri kuvugwa muri aya ma ekipe yombi. Ekipe ya Napoli biri kuvuga yuko iri gushaka abakinnyi benshi batandukanye bashobora kuba bayifasha muri kuno kwezi kwa mbere yuko shampiyona transfer zirangira zo muri kuno kwezi kwa mbere. Napoli irimo irashakisha umukinnyi ukina ku ruhande kugira ngo abashe kubafasha nyuma yuko batakaje uriya mukinnyi wundi nibagiye izina rye, murambabarira, werekeje muri ekipe ya Paris Saint-Germain. Ubwo rero iri gushaka umukinnyi wundi wo ku ruhande ushobora kuba yabafasha kugira ngo uwitwa Romelu Lukaku akomeze gutsinda ibitego ndetse na bagenzi be. Hanyuma haravugwa uwitwa Karim Adeyemi wo muri Borussia Dortmund, gusa Borussia Dortmund nayo bisa nkaho itari gushaka kuba yamurekura, nyuma yuko Dortmund nayo iri mu bindi biganiro ishaka kugira ngo irebe yuko yabasha kubona Rashford kuva muri ekipe ya Manchester United, noneho abe yakwerekera hariya. Undi mukinnyi uri kuvugwamo no witwa Garnacho ho bagerageje no gutanga bid yabo, gusa ntabwo yagize iba confirmed. Manchester United yasaba yuko bakongera amafaranga, mu gihe Chelsea nayo iri gupushinga kugira ngo irebe ko yakukana uwo mukinnyi muri ekipe ya Chelsea. Ekipe yitwa Juventus nayo iri gushakisha umukinnyi w'umudefenseur witwa Viega ku ntizanyo, akava mu ekipe ya Chelsea akerekeza muri Juventus. Nawe urebye ibyo bisa nkaho byarangiye, ibintu bisa nkaho byamaze kujya mu murongo, ni ikibazo kigiye gusa ubundi uyu mugabo nawe akamanuka akajya gufasha uyu mukecuru ushaje Juventus. Ngayo nguko rero reka tugeze turebe uko biri buze kuza kugenda kuri uyu munsi ku mukino ukomeye uri buze kuza kuba uhuza aya ma ekipe yombi uko ari abiri.
nyuma yuko uyu mutoza witwa Antonio Conte ino ekipe ya Juventus ayikiniye, akayikinira, akayikoreraho amateka, ndetse ntibirangirira aho ngaho, akaza no kuza kugira gutya akanabatoza, akabaha ibikombe bitandukanye. Uyu munsi turi buze kuza kuba tumubona noneho ahangana na ekipe yabayemo, ahangana na ekipe yatoje, ahangana na ekipe afitemo ibigwi bitandukanye. Muri rusange n'umukino utari buze kuza kuba woroshye habe na gato. Reka utegereze rero, ntimuze kuza kwibagirwa, ni ku isaha y'isa moya tuze kuza kuba twese dukurikira umukino, turebe se amakipe yacu dukunda biraza kuza kuba byitwaye bite, biraza kuza kuba byarangira bite. Niba uri mushyashya rero hano kuri runo rubuga, wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba ubona uko umenya amakuru nk'aya ngaya atandukanye, ndetse n'andi yose agendanye na transfer muri football n'ibindi bitandukanye bigendanye na football, ndetse ugakora na share kugira ngo turusheho kwaguka. Ciao ciao, thanks a lot.